uzi buno nzanye mu gisirikare bigiye kwivanga kuko Imana yanyeretse imbwira muri uku kwezi twimirije hano imbere CNDD-FDD igiye kuryana isubiranemo y'ubwayo ibagane kumwe umuntu bamushyiramo imbugita bakamubaga mu gisirikare bigiye kwicanga kakajagari nyine mu gipolisi bigiye kwivanga muri politike hejuru mu baminister no kuri perezida neva bigiye kwivanga nukuvuga kuvaho kwiyingoma igiye kugira ibintu ikubita igiye kugira ibintu isukumara abantu bagiye kubigenderamo hari abandi bagiye kugwa mu byo nakita nk'imporera murantunga n'ubutumwa twahawe iri joro tugomba gutambutsa kandi tugashikiriza tukakubwira ngo niba hari n'icyashoboka umuntu yigengesere yitwararike yibombarike koko hano hagiye kuba ibyo nakita gakura cyangwa kasamutwe umwuka wo kudahuza wamaze kugera mu mitwe ugera no mu mitima ugera no mu bwenge bwaba tugiye kuvugamo hano muri izi ndongozi tubwire Bunyoni ceceka tubwire Rwasa ceceka n'abandi mwese mufite ibibazo bya politike n'abari mu mpimba ferimera bush koko hano ntago mwabonye Imana igenda n'amaguru muri politike abarundi habaye byinshi hakorwa byinshi Imana ntiyabigaragaramo cyane ngikubite isenyi sangangure ubu mugiye kuyibona n'inkomezi zayo n'ubushobozi bwayo donc cyacyugi cyabujije abari hanze gutaha kigiye gukinguka Imana igiye kugikubita kiveho noneho uruntu rurimo imbere kuko politike y'u Burundi iri mu kaga abanyepolitike bari mu kaga wongereho akaga i Burundi hari ikibazo cy'inzara yakasa mutwe muri beshi noneho abasigaye bo mitende bimeze neza abandi bo bigeze habi cyane iyo umwana arira nyina ntiyumve hari ikibazo cy'amashanyarazi ibyo byo mu kure y'amaso biragoye ikibazo cy'amazi regidezo ibyo nabyo mu kure y'amaso biragoye buni ikintu kigiye kwibonekeza s'il vous plaît buni ikintu kigiye kuba kigaragara my friend tugeze y'umwana arira nyina ntiyumve rero Imana ihereye hejuru ku mutwe kwa neva hajya hejuru ku ntebe ya mbere y'igihugu niho Imana ihereye Angelique ndayishimiye ntabwo uri buhuze n'umugore n'ubuhanuzi kandi muzabibona abana ni muri buhuze doki ibintu byose mwabayemo reverendi kuri yo bigiye kugorana biyangare bikubite bisekane ugiye kuvamo icyo ugomba kuvamo kwikarayi harimo abantu hano bagiye gucurwa abandi babahonda abandi babakubite hagiye kuba ibintu nakita agaterera nzamba ka nyina wa nzamba Mana ishobora byose Imana igiye kurwana inkundura marayika yahageze wo gusenya marayika yahageze wo kwimura marayika yahageze wo kwimika mugiye kureba ibibera ku kibuga cy'indege hagiye kujya habisaga ya buri kanya kuko nahabonye muri tagete hani Bujumbura agiye kubisaga yakaga noneho muri politiki Gitega rero hamwe ku murwa mukuru wa politiki mwebwe nuko umuyaga nkuba ntawe n'amakonegisi yari make uturadiyo twanyu ngo tube turimo umuriro murajya musoma ibintu mwumirwe mutenyenye ubutumwa busohoke burangire kugera mu bantu kuko ubutumwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu gihe cy'ukwezi ubu buhanuzi bumaze kugera muri bose uhoraho atangira gushyira mu bikorwa ibyaba yatumye umuhanuzi kandi byinshi nababwiye mwabibonesheje amaso yanyu n'ibindi turi kubabwira murabibonesha amaso yo kuko 5 kuri 5 7 kuri 7 3 kuri 3 twishimiye kuyoborwa n'umwuka no kugendana n'igihe mu buryo bw'impemu tutanyuzaha ibintu marayika akaba we utudirije akatuyobora kuko ibi bisaba kudakuraho amaso kugira ngo umenye neza ibyo uri kuvuga
bisaba kutarangara kugira ngo umenye neza ibyo uri kuvuga, bisaba kutadeviya cyangwa kutayoba kugira ngo umenye neza ibyo uri kuvuga. Ofete rero hano marayika niseguye kuba dede, nta kintu dupfa. Njye ndi kuvuga ubutumwa bw'iby'Imana igiye gukora, sinjye uzabikora kuko harimo umuntu uhita ukwijundika, umuntu agahita atangira kuzamura itiku. Sinjye ubivuze, sinjye ubikora, uzarebe ko mva hano njye. Oya, nta gisirikare nzanye, nta gipolisi nzanye, nta n'undi muntu uwo ari wese nzanye mu kubasagarira. Nibi mbivuze muri abantu mufite ubwenge mwakabaye maso, muri abantu mushobora kwirinda mwanakirinda, ariko natangiye mbivuga munyita inkotanyi, munyita intumwa y'igihugu, munyita umuhanuzi w'igihugu, muvuga ko ari ibyo natumwe. Ni byiza, none bibasohoyeho rero. Narababwiye ngo mu ku8 hazaba ibi, biraba. Ubu rero mu ku9 mwizizi iki, mwiteze iki? Wagira ngo mugiye kuryana. Nta musirikare mukuru uzaryama, nta n'uzabyuka. Mugiye ya mafaranga mwibye, bamwe mugiye kuyicaniramo. Bimwe byose mwagiye inama byo kujya muri Kongo bigiye gusenyuka, byongere bigaruka inyuma. Umbabarira ubyandika ahantu ibi bintu nibidasohora, uzanyandikira umbwire uti ko bitasohoye. Basirikare mugiye kuryana, abapolisi mugiye kuryana, imbonera kure ntiziri buhuze n'abasirikare, abasirikare ntibari buhuze n'abapolisi, neva ntari buhuze namwe. Ibintu bibaye nk'ibisutswemo umuriro, ibintu bibaye nk'ibijemo akaga, ibintu bibaye nk'ibigiye kubamo inkuba n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu munsi wa none rero harimo abantu tubwira ukagira ngo bavuniye ibiti mu matwi, ukagira ngo ntibari kumva cyangwa ntibari kureba, wabyumva utabyumva. Ubu buhanuzi burasohora. Mu mpimba hano hari abantu bafunzwe bazi ko byanarangiye, bazi ko dosiye yabo yarangiye. Dosiye yanyigiye kuburwa uyu mwaka utaha. Umuntu urengana wese arataha. Urengana n'uwihanywe mu mwaka utaha urasohoka, uzandika muri komenti ku Mbabazi TV 3 utanga ubuhamya ko Imana yagutabaye, cyangwa uca imbogisi kuri WhatsApp. Ubuhamya bwawe turabwakiriye rwose, intahe yawe turayemanga ko uzahamya Kristo wabohoye, watabaye, wakijije, warokoye, ko nawe akugiriye neza. Tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaye, tutaimba ozana. Nukuvuga ngo nta kujya inama guhari, kandi Imana iyo igiye gusenya ibintu no kugira ngo mwe mwirangize, no kugira ngo mwebwe mwitsembe cyangwa se mutsembe ibi bintu byanyu, muzi ko hari undi muntu wundi uri bubatere. Nibyo koko yanabatera mugabi, ntimujya mu mugondora zose, ariko Imana bijya bintu mwubatse kubera byubatse ku musenyi, kubera byubatse nabi, igiye kubisenya byose ibihirike hasi. Ibintu mwubaka politike mugasa naho ibintu mubicira urunyera ari urukonda. Donc amate ntabwo ava mu kanwa iyo ari urukonda. Nibi bintu rero mubifata nk'ibyoroshye, ngo igitoro ntacyo gitwaye, ngo inzara ntacyo itwaye, ngo dupfa kuba twe dutunze, ngo niba ubutunzi buri hake ngo ubwo igihugu cyose gifite amahoro, ngo niba ngo bimeze ukunuku ugasanga ibintu mubifashe nk'ibiraho ngo minenego. Oya, ukuri kuraha, ukuri kwihutirwa, ukuri kuvuzwe, ukuri ugomba kwemera no kwemanga ko ariko kuri nyine kwa nyuma guhari. Ubyemera utabyemera, mugiye kucanamo muryane. Umwe arajya anyura mu ibarabara, undi asange yaritegeyemo undi. Megrenade agiye guturika ari menshi mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara z'igihugu cy'u Burundi. Inzandiko z'ibinyoma n'ibihuha mugiye kuzibona ari nyinshi. Ambasade zose zikorera i Burundi mugabe musenge, ari iz'abakongomani, ari y'u Rwanda, ari iy'Abagande. Hano mugiye kuba agasosi agatogo. Umunsi nazanye ubutumwa bwagakura, ndakurahiye. Sinzi noneho ko ndi bubakire,
zambonera kuri ubu mugiye kuntuka koko hari igihe umuntu ahanura nyine akagenda agira kuno kugira ngo avuge ibyoroshye mushobora kumva no mu matwi yanyu mukihanganira. None turi kuvuga ibikomeye uyu munsi wa none rero, kandi ubu butumwa turi kuvuga nyirabwo ntagaragara ngo aze n'amaguru, nyirabwo ntabwo ari buze ngo akubwire ngo buraza saa 4 z'ijoro witegure, ntabwo ari buvuge ngo araza saa 2 z'ijoro witegure. Muzarinda ikirere mukoresheje impoho, yarinjiye kuko isezerano n'iryo ryinjiye. Abapfumu buno mwabahaye amahera menshi, babaha imiti yo kwirinda no kubarinda, ibyo byose birata agaciro mubireba, nta kintu biri bubafashe, ntacyo bibamarira. Mukama w'ikigongwe, hano hagiye kwibonekeza akajagari mu bayobozi, ari nako kajagari ka nyuma ko kugira ngo muhite mwese umwe anyura undi anyura aha, igihugu kiraba kigiyemwo kuyoborwa n'undi. Wabyumvise neza cyangwa ntabwo byumva? Iyi ntambara y'abanyepolitiki igiye kuba, iyi ngwano y'abanyepolitiki igiye kuba, mwebwe mugashwana mugasubiranamo, konte zimwe na zimwe zigafungwa, izindi zikanyuruzwa amabanga mukayamena. Ntabwo ari Bunyoni gusa, si Agatorwasa gusa, n'abandi mwese mugiye kujya mu murongo umwe muri systeme imwe. Neva bakubita bahonde, nawe narangiza yihonde, mwese mugiye kwiboha rero mube nka za hene bazirika ku miyenzi zikisamburiraho cyangwa zikisenyerako. Ingoma yanyu rero igiye kurangira nabi n'umugambi. Izi nkona mwubakiye, ibi bintu byari bimaze gukomera, ariko kubera ko mwabyubatse nabi. Iyo mubyubaka neza mugakopera Tanzania, mugakopera Kenya, mugakopera mu Rwanda, aba bose bagira ishyaka rimwe, mugakopera muri Bugande, bose bagira ishyaka rimwe. Ariko ibyo bihugu byubatse ukuntu, biri system ukuntu, ntabwo ibyo bihugu amashanyarazi arabandanya, amazi akabandanya, amadolari akabandanya. Ubwo donc basigara bahanganye n'ibindi byaha n'irindi terambere, ariko hari ibyibanze bibandanya. Mwebwe rero yenda se icyo ni kimwe, ariko sinacyo ngendeyeho cyane, ko ari igihugu cy'isezerano cy'u Burundi cyo byari na ngombwa ko isezerano ry'Imana risohora, igihugu kikinjira mu murongo wa Edeni, cyangwa se kikinjira mu murongo wo gusohorezwa amasezerano Kanani y'Abayahudi, Isirayeli ya mbere ndetse Isirayeli ya kabiri. Ibyo bintu byose byari ngombwa ko umurundi n'umurundikazi binjira muri ubwo buzima. Buno rero ngira ngo ikirere cyo cyamaze kubimenya ko hari ibintu bigomba guhinduka, ubutaka burabizi ko hari ibintu bigomba kubimenya. Ya ndogobe bitwaye Baramu utabona, indogobe y'ikabiri kubona. Niyo mpamvu namwe muri impumyi, abumva ibindi kuvuga nabasenga, abatasenga ntabwo mushobora kubyumva. Ariko ibyo nanjye sinkutegeka, sinkoburija ngo byumve ku ngufu, oya. Ahubwo umuntu nagira inama w'imbonera kure, Mana Nyagasani nagize imbonera kure inyumva ikumva ubutumwa bwiza, pfukama uri wihane, urebe ko Imana yakurokorana n'abantu bayo mu mugambi wayo n'isezerano ryayo. Kwihana wakihana rwose, ariko niba winangiye umutima, mu gihugu cyanyu bigiye kugorana kweri, mu gihugu cyanyu bigiye kugorana, umukama w'ikigongwe bigiye kugorana, byongere bigorane. Ntabwo muzaba muva mu ntara ngo mujye mu yindi, oya. Ntimuzaba muva ruguru ngo muzi Bujumbura, oya. Ntimuzaba muva Bujumbura ngo mujye ruguru, oya. Ibyo bintu ntibishoboka, ibyo bintu ntibikunda, ibyo bintu byasenyutse. Ntabwo muzaba mugishobora gusuma inyama, oya. Ntimuzaba mugishobora kwisumira amaziwa, umufuka w'amakara, oya. Ubuzima bugiye kugera ahantu busharire, kuko abanyepolitike bagiye guhangana n'ibyabo. Ufite udufaranga kuri banki ntuzajyayo ngo bayaguhe, oya. Bigiye kugorana. Uwashakaga kugira serivisi ahabwa kwa muganga biraba biri kugorana. Buno mugiye kongera mu nk'umubirizi imiti y'ikirundi, ariko atari iriya yo mu bapfumu. Na muntu ndangiye mu bapfumu, twe ntidukorana, ariko nugenda ugasoroma umubirizi, ngira ngo ni izina ry'ikirundi n'ikinyarwanda, cyangwa se biriya babyita igicushu, umuravumba.
ayo mazina abarundi benshi barayazi. Ngira ngo rero urwo ni urwego rumwe, ni intambwe imwe navuga ngo abarundi bose bagiye gusubiramo kwivura no kwifasha muri ubwo buryo. Ibindi byo biraba biretse, ntabwo amato agiye kuza, nta makamyo ari buze, kubera ko byaza biturutse he? Kubera ko Imana niba ihageze kugira ngo iroranye, Imana ikaba ihageze kugira ngo ikore, Uhoraho akaba ahageze kugira ngo yuzuze n'ubwuzure bwe n'ibiganza bye n'intambwe ze n'uburenganzira bwe. Of course nawe urabyumva. Ni ikintu rero twebwe turi kureba, ni ya danje iri gucana muri gusatira iminsi ya bamwe bo gupfa n'abandi bo kurira n'abandi bo gukira n'abandi bo gutabarwa n'abandi bo kubabazwa. Hano rero nanabwira umuntu ngo iyo bateye hejuru mwasama gwiwe, ushobora kuba waba uri no mu bintu ukaba utakibuka no gusenga, ukaba utari no gusenga, ariko ndakubariye niba uteze ugutwi dushaka ufata amasengesho muri aya mezi 3 mwimirije hano imbere, kwa 9, kwa 10, kwa 11, kwa 12, n'amezi agoye mu gihugu cy'u Burundi, n'amezi aruhije muri iki gihugu cy'u Burundi cyiza. Vuga cyiza, ni cyiza rwose. N'amezi aruhije twimirije hano imbere. Bamwe mufite ku mafaranga muzifuza guhungisha abana banyu, ntabwo bizakunda. Imbere ntabwo muzasohoka ngo bikunde inshuti yanyu. Uwasohotse yarasohotse, n'uwinjiye yarinjiye. Buno mugiye kujya mwikekana, urajya uhagararana n'umuntu wimagine uyu ni uwo mu bacu. Ibintu bigiye kuba bibi ku buryo uri mu buraruko no mu buseruko no mu bumanuko azabimenya, akamenya ko ibintu bibaye bibi. Ubwo rero ibi ndi kukubwira, nkwifurije gusenga, nkwifurije kuba maso, Imana niyibizi, kuko harimo ibyo mutari kubona, harimo n'ibyo mutari kumva, harimo n'ibyo mutari gutahura cyangwa gushyikira, ariko mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nakwambiye ni hatari. Buno mugiye kwinjira muri situation igoye, n'amahanga yose, nta mahanga yiteguye kubafasha, azabatererana, kuko niko Uhoraho yabyanditse, niko Uhoraho yabigenye, niko Uhoraho yabivuze, nuko narongowe n'umwuka, nuko nabibonye. Ariko ni iby'agahe gato, ni iby'aya mezi. Umwaka utaha Bibiliya ivuga ngo nzakubaka nawe uzaba wubakitse, nzagukiza, nzagukenyeza, nzagushyiraho amabuye arimbishijwe y'izahabu. Donc Imana izakora ibimenyetso, ikora ibitangaza, ikora n'utwumiza ku buzima bwawe. Navuga rero shuti bavandimwe, mwiyandikishe ku Mana. Imana ibazigame, Imana ibarinde, igwanye umwaku n'umwangaro bya Satani. Ko Satani hano ajya profita kwica, agaprofita kurimbura, agaprofita gusenya, agaprofita kunaniza abantu mu buryo butandukanye kandi bwinshi. Ni ukuvuga rero mu butumwa twifuza buri munsi, turarana n'Imana, yaduha amakuru tukayabaha, tuhoramo kugira ngo ibintu, abantu mudukurikira, abantu tubana, abantu mutwumva, abizera, nta kintu uzaba kubera ko wakurikiranye ubutumwa bwiza 5 kuri 5. Turi mu masengesho y'amezi 3. Ubwo niba Imana igusaba gusenga, wumva gusenga, nibigusaba kwigengesera no gufunga ingendo no guhagarika birana biriya, urabyumva. Ofete rero mpamenya ko nta nubwo abarundi mwanga CNDD-FDD, ntimunanga neva. Icyo mwanze nibi byibonekeje, nibi bibi natwe tutazi iyo byazananye. Kandi ntabwo vraiment nitwavuga ngo biva ngo mu bakoroni, ngo ni Loni yabikoze, ngo ni ibihano mpuzamakungu. Uburusiya bwarabifatiwe, Korea ya Ruguru irabifatirwa, n'ibindi bihugu byinshi byafatiwe ibihano. Ihishurirwa kuri CNDD-FDD, mbona izi nyuguti zanditse kuri nyine ziba zanditse CNDD-FDD. Mbona Reverend Kuriyo, mbona Ndayishimiye, mbona Angelique Ndayishimiye, mbona n'abandi batandukanye, n'abanyamugambwe batandukanye, cyangwa se abanywanyi batandukanye muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Nzanye ubuhanuzi koko Imana yabishuriye, Uhoraho arambwira.
muri uku kwezi twimirijemo hano imbere kw'icyenda ukw'icumi ukw'icumi na kumwe ni ukwezi kutagiye korohera abasendi FDD kubera ko Imana yashyizeho ingingo izi zikurikira na ba nyir'ubwite babyumve kandi mubyumve mubyiteho kuko Imana yavuze ko hagiye kubaho icyuka kibi icyuka kibi icyuka kibi icyuka kibi ariko n'inkivuguku hagiye kuba icyuka kibi hagati mu basendi FDD kandi atari abato bato ahubwo bakuru gereza zigiye kuvuza ubuhuha bahunga bagiye guhunga birukanwe abicwa bicwe muri sendi FDD mugiye kuba nk'izi nzuki zitagira umwami zitagira urwiro mu badede rero habamo ibintu mwebwe mwumva mukagira ngo ni ibisanzwe genda umuhanuzi hano turakubwira abashobora gupfa abashobora gufungwa muri ubu butumwa bwiza turatangaza abafite akaga n'umubabaro n'intambara muri iyi connection mugiye kuba murimo ngira ngo ni ikintu kitoroshye ngira ngo ni ikintu kigoye kucyumva ariko nta kundi bigomba kugenda natwe ubwacu kubivuga ni ukuyiga umutima amenyo nyemere rero dusengane data twizere umwami Yesu tuyobowe n'umwuka wera hama tubandanye ubutumwa bwiza koko turi mu gihe kigoye kandi kiruhije kandi abantu biteguyemo umwami Dawidi ngira ngo sendi FDD nibwo twimirije hano imbere ko iri buduza amaboko ikavuga ngo horemi igatsindwa ariko itsinzwe n'Imana hano imbere hirimo ibintu bikomeye cyane hano imbere harimo ibintu bigoye cyane sendi FDD muri aya mezi twimirije iratakaza imihoho ubuyobozi n'ibindi aya mezi twimirije hano imbere ingabo z'abarundi zigiye kuva muri Kongo zigaruka i Burundi byo ni ibintu twimirije hano hagiye kwibonekeza gushwana neva we agiye gusubira inyuma aba bayobozi bose izi ndongozi zose azihige bukware kandi ntabwo azabishobora yenda nanabyumva ni byiza ariko ubyumvise ntacyo uri bubikoreho ni bibi ariko rwose nk'umuhanuzi wowe neva ugiye kubahagurukira ubahige ubacure bufuni na buhoro ariko ntabwo uri bubashobore umuntu ukwiye kwiyubara hano nanone nkwiye kugarukaho Rwasa natenyenya ceceke witwa Bunyoni na ceceke mutenyenye mwese hano hagiye kunyura wasenze hano hagiye kurengana umuntu waba yarasenze utarasenga nakwambiye ni hatari bigiye kujya byagorana noneho bigorane kuri gatanu n'agasheri kako buno mwinjiye mu bihe bigomba kugorana inzara igiye kuvuza ubuhuha iby'igitoro cyo biragoye n'iby'imiyaga nkuba biragoye nubwo hari disikuru zo kubahumuriza by'amazi biragoye hano hagiye kwibonekeza kaga kanyuma Imana yavuze aka kaga kanyuma nikamara kwibonekeza niho muri bubone bazi y'Imana cyo nakita itafari rya mbere Imana iraba yarihiritse ukwezi kw'icyenda itafari rya mbere riravamo kwezi kwa 10 itafari rya kabiri rivemo kwezi kwa 13 rivemo kwezi kwa 12 kwa 11 no kwa 12 ayo matafari yose araba ashizemo kumwe rero kugiye kuvamo buno ngira ngo harimo abantu tubivuga akagira ngo turimo turamudigadiga akagira ngo hari bindi biganiro bindi dufitanye ubutumwa bwiza bubereyeho ko busohoka ndabyemera mu nkona abantu barariye abandi barajya abandi baranywa mu nkona abantu mwarambaye ku ngoma ya sendi FDD nushaka buno buri gusezera abantu mwaribye muri yongeza abantu bafunga bo bashaka abandi bica bo bashaka donc mu myaka irenga 20 igihugu mwagihaye uwo mushaka mu cyamburo uwo mushaka ubuzima mu buhindura ubwanyu ariko s'il vous plaît
hano ibigiye gukurikira, ibigiye kuba byo mbivuze bitaraba. Bakenyerarugamba mwitegure gucuka mukava imugongo mukigenza. Izi mbonera kure mwese rwose, umwe agiye gusubira iwe n'undi asubiriwe nk'uko mwaje. Umwami yavuyemo inzuki, nta nzuki zongera kurema, kereka ni ugutora undi, ariko izari zihari ziba zitaye agaciro. Ni ukuvuga rero ikindi kintu ntararengana aha hantu, ndaje dusenge. Abantu mube maso. Umuntu utari mu ishyaka sendide defudede, ikikurindiriye si inkizi, icyo utegereje si inkizi. Niba utari gusenga, mwebwe shitani ari kubasabiriza. Umunsi muzumva ngo neva bigenze uko, umunsi muzumva itangazo rya neva, umunsi muzumva itangazo ridasanzwe, abantu batari mu mugambwe, shitani iri kubasabiriza guhita ibasukamo ya maboko yayo. Hari abantu shitani bayiteguye gukoresha, bamwe muhita mwumva n'imbonerakure. Si zose, harimo imbonerakure zishobora gusahura, kwiba, kwica, nibyo birumvikana. Mwebwe mwari musanzwe muri abakeba mutavuga rumwe, we wari usanzwe ufite abanzi, ukaba utari gusenga. Nkugiriye inama usenga, usengesha amaguru, usengesha amaboko. Nkugira inama wiyiriza ubusa, ushinganisha umugore wawe, ushinganisha umwana wawe, ushinganishe famiye yawe, kubera ko buno reba nawe kuva mu kwezi kwa gatanu Imana ibaburira, Imana ibahimbura, Imana ibibabwira, Imana ibibaganiriza, ariko sahiyi nta kintu na kimwe urafata ngo kibe organize, kibe kiri ku murongo. Uracyategereje ibintu utamenya ibyo ari byo, uracyategereje ibintu nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo. S'il vous plaît, sinzi icyo nakubwira, ariko nkwifurije kuba utatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Reka twisengere. Data, turagushimiye mwami Yesu, ubutumwa umpaye si ubwanjye, n'ababwumva si abanjye, nanjye ubuvuga sinigenga. Umwigisha n'umwigishwa tuze kuzurizwa imbere ya kandi tugabanira imbere yawe. Duteye intambwe imwe, duterere 99 muri miliyoni 13 z'abarundi n'abarundikazi, zisaga 14 mwami, ababaruye n'abatabaruye. Turagushimiye ko ijambo ryawe niryo kwizerwa no kwiringirwa. Ijambo ryawe niryo kwizerwa no kwiringirwa. Uko byagenda kose uzi uko bigiye kugenda, uzi nuko ugiye kubiroranya. Ubutumwa uduhaye natwe tutagabanyije, tutanongereye, wihesha ishimwe unihesha icyubahiro kubw'impuhwe zawe n'urukundo n'agakiza kawe. Hama tugushimire mwami, mu izina ry'umunyanazareti, amen. Turagushimiye rero wowe mushya, ukande saboni, wowe dusanga ari ukorera iki. Tunashimira we munyamuryango dutangirana iteraniro. Amateraniro aratangiye kuvaho kwa neva n'ishyaka rye CNDD-FDD kwamaze kugera mu biganza byacu twese n'abera bose. Turi kubibonesha amaso, ndetse tukabibonesha amaso y'umwuka ndetse n'ay'umubiri. Ubu butumwa rero burihutirwa, kandi n'ubutumwa budasanzwe, kandi n'ubutumwa bagagakura, n'ubutumwa buri kuza mu butumwa bwa nyuma. Ngira ngo amezi dusigaranye naye yo kuvuga ibigiye kuba ku ngoma shyashya no ku ngoma igomba kuvaho. Ugomba kuba ufite amakuru rero n'urutonde rw'uko ibintu bigiye gukurikirana. Niyo mpamvu hano rero tukubwira ngo ukore subscribe kandi kukazogera, ku buryo ubona ko nyine ibintu ari fresh, ujye ubona buri butumwa busohotse bujye bukugereraho igihe 5 kuri 5, niba uhoraho yakuronkeje amamega. Mu by'ukuri rero hano dusanganwe intambara y'inzara, dusanganwe intambara ya politike bitifashe neza. Mu Burundi dusanganwe intambara y'ubukene, ubukene ndengakamere bitifashe neza. Dusanganwe kudahuza kw'indongozi bitifashe neza mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho rero ibintu bibaye akasamutwe birunyu. Rero nta cyitwazo na kimwe mu murimo w'Imana. Reka dusoze dusenga, dushimira Data, tunamuragiza, tunamwereka byose. Turagushimiye mwami Yesu, watangije urugamba uzanarusoza mu buryo bwose. Uri uwa mbere, uri n'uwa nyuma. Ukwizeye ntazacibwaho iteka ukundi, kandi uzamubera ubuhungiro.
mu izina ry'umunyanazareti urokora igihugu n'abenegihugu, uhagarare ku muntu wese ukwizeye nabe n'ibi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twari tuzanye ubutumwa bwihutirwa bukubwira ngo mu banyepolitiki hagiye kubaho gushwana no kudahuza no kutumvikana, hagiye kwibonekeza ibintu nakwita akajagari muri politiki, uhereye kuri perezida kugeza kuri minisitiri wa nyuma, reka mbivuge uko nguko. Nabyo rero mubyitegure, mu buhanuzi Imana ibahaye ko nacyo kirimo, mu izina ry'umunyanazareti, amen. Shalom shalom, ciao ciao, turabakunda cyane, mugire umugisha, muhabwe umugisha.